Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga ron kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiwan. Ado man nga ibagbagamaon. Kag pa'y sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya kamitin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't naw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga ron ang nagasawa tatap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkaglotaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga minan, di pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matan tirik-rik naan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yo pilitan tiyag trabaho, no di yo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, aktawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok kid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Alang nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagluto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dya anak talakay. Mangalata kanon iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin agpaatiwan ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pakibyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo man iramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E den sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas. Isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala. Rumara mga raw. Tay nakagsapol itagbalin na katulong. Tanay, marigatan akong ngagdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutun taginan na. Aginan na kamutun ngagpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupay paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iji balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak when no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Alang nga rod, da kayo ti makaamo na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun ko na iko tata. Kasta ati mayat ababaunan,
Alisto nga aggargaraw, saan na naginad? Una, kababain mo tag ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay dayjay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusol jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kuana, ano? Mabainak met nga raod. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng agtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to timang ibaga. Nangal-ala ka pala kami ni Tibabaunan. Kabaalam mo taglutaw. Naibibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanogak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla tilutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay dayjay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam anaimbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analaing atanay. Kurang tingay po may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak met nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min met Tay saan anakulbot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto ti kunak nana. Ta inurasak met. Tano agluto ak ijay balay mi. Saan met akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madin sa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaak-labasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa tinapuya lutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laeng, sukatan yon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laang anak ko. Mabalain. Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali, ata sano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ay kat, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo nalaing ka nga aglutaw. Ay wala na. Kano siyak tayo ayaban datong kaladapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na makabailan taglutaw. Urag lutulat aramida medya balay. Ay kawan day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo dyan ay? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga gawid di balay yo nana. Ay kawan mala. Agkuyog tangarudan nga gawid balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balay, wan. Nasaya at adan ka duhak nana. Wan, sikat ti para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw.
Ay, wala na. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Aywan saan laamay sa duwada pay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man, tanda pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay, katmayat, amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko nga agtrabaho ak? Ay, oray mo dyan anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ingamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kano maswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay, katmayat nga rod ano kasta, mare. Ngamsyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsaak, oray pagawid ako hindi katulong me. Takaasimot di anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kuana. Apay nga asyak ti pabasulam. Si kamat tinangitin ng kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sos. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Nagitando kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta ang mga nagkinabilda. Natangsit ka gaya, ma. Atay ko! Nay, sos. Agapan na talaga. Ay, agpinungat dan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawat na napigpig sa kang gamsyak. Mga lakay di sa nga timbaan na numon tay sa buwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayaw, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, ati bagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga Anay ko, agram ka na. Anay ko! Ay, naagtal na kayo man! Anya kayo matyan! Gusto na ital ko naknay! Di kang pinungot! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, tapno di ka may ramraman, nana. Daytimat! Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti doa babaunan. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matla ang dayta Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo, agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya kumaita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw.
Agsuro ak ngag-drive, isuro nak. Ay, saanan? Bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit? Basta, kayat ko ti madaan iti lugan. Uray jay saglalakalaeng. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Ah, amo na matandag maneho iti lugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumukanon. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, enta darurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkas tayo. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day dya abiring. Hey, akit, umapal ka man na, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapo iti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agdal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Gat isumait, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day dya bakit, iso akasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro nak tumang kiding agmaneho. Nalalaing ak malama kasuro ang miso. Lungba ak to day dyan nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka may. Kadantulat taa. Ha! Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan yo baraw. Ay, wala na. Sukatan mi man iti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay. Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan nata. Automatic na dyan. Kung napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo ta na. Ang down kayo nga roda. Sige, sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka no hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kung nga ron jay anak mo nga aguray pa'y day talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Saanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. Sukatan data, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apag-isaw, ni Rooney ti umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. At day bagamikan ka. At da kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya! May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya! Rosing bakit? Nakitam tay butas ka. Diyak mo't makita ni Jen ang Ay, kabila. unay mo daytan edo.
Amin mo laki di mo't damagam kada tao. Kat damagak lang ta amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulang. Ala, biro ka kijilikod. Amang ano jak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day tauk-ukupam, damagam pa'y kanyak no ayan na. Nirusing mat. Tila ibagbagahan naman. Ala, tayo nakarod sa pula na. Day tati kagurgurak nga. No adda di yung makita, damagin nyo amin kanyak, makasurot. Unay kat na asawa ko na ya. Napudot akanayon ti ulo na. Ay, no apay mo nakasta tinagbalin nga asawa ko. Napudot akanayon ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man nga ungtam ta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting di maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi pa nagmi-meeting yo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot basta agpa-meeting latan nga awan gap-gapo na kay? Di da pa'y laisurat, ta ipautit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masamsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No adda makurso na daam apaso, yalis mo. Inton kwan, yalis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asikat ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kayat ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Kat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapaneng, masadutak, makumikuma. Ruseng, anyat kukwa manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak, damagan nyo pa'y lang. Apay yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko. Kentapno agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagligat mat nga ikatinday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manan. Ay na makapasurun nga rod, saan amalmalpas ti trabaho. Awan pa'y inanada taong. Aga aginanaka mga min Mabalin mo mo taginana no kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabannog ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam samot ti umisam anak ko. Kita man talang amnay Kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayunan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka matakas tayo di balasang ka? Amo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kigden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isong agdamag Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buybuya kanya. Ngalang arod, mapana kundi ta store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit? Jay nabati ideal daw adinengdeng Nabanugak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Ta madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di Aden sangpet ko asyopaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador ka mo't edo. Gumatang ka iti kumkumpurmi. Kat pasalubong ko mat nga rod kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan ka mat Tani, kasla agloy-loy tapingping mo. Ta nakamisuot ka mat ngami nakanayon. Bakit? Agragsak ka mat Apay ay apilitan nak nga gragsak. Kat
Awan nga ro dararagsakan. Mandi, tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan itirik na no kanayon ka na kami suot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramidag, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramidag, bakit? Jak amukin ka. Ang drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama. Adula amin. Apay mat na di asawam idaw. Lima ba sa kijibalayo itay ngam na kami suot kit dahin. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy ti da diyang asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslawan nararagsakan na. Amangan mait no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailo kanyak, nalambingak latakin ko na. Wano, di mo ik-ikan iti kwarta, isa akas jay. Ik-ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gadakin ko na. Laglaka pa yung agong ungat no kwa. Ada tayo na minsan nga inangaw da ija istor, kat ay na, nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na jay nang rabak kin ko na. Di na ngamin kayat ti marabrabak day jay, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pa bainan na. Bagbaga akmaid. Angam isumot lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis ijibalayo ti kukuenan. Wansa mayat sa ngagpaisaw no, da sa balya pakakumikuman na. Bareng masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabi makitan iti hustaw. Tadimot umisam apulusan. Anya dagijay intulod da dito ang materyales. Anom dagijay, Edo? Sorpresaken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan dita sango ti balay. At danton pagin kamam, Roseng. Anya dayta? Agplano ka, asiksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kayat ko ngamin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tada na yung tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresakin ka. Katwan nasayaat mo, tani. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Iso nga rod, aday tati na panunot ka. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, Edo. Mabayag ka di pa iti order mi, Manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay, Manang. Ay no di kay makauray, mapan kayo iti sa bali apag tagilakwan. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyo mo't nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mo't ati makauray. Tamok ngamin ka ta first come, first serve, Manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas ti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangarod. Inton maminsan langan, Manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka ka ni. Adda pa'y kukuha. Adalod mo. Wan, adda. Makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Nikit, di ka agungot Ibagam iti nasayat Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo. Ngam di kayo makawawag. Agdamdam magkaklang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kit-kitaam nga da kukuha. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana.
Apay. Maditi umutang dito, oy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak metlan bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan pailat gimat gatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. At dadamot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam ida ngamin. Kan kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol yo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara matla iti pagsaya atam. Di ka agong tadagos no da maibagakan ka. Amirisam ati kamalim. Ayawan ka malik. No pa ka basulak ti saan ko apanagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isarakon ti istor, tawan mo't gumatangan. At dagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda alakom ngay. Isardeng kumatan tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, daken kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanya na igatang iti materyales sa nayaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Uni nga ron tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti dayjay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Ay, kasalaw ka di adi malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay taglako na jay. Taabugan na mo't nagiti customer na. Uni nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas jay na. Una hangim nukas jay ti trabaho na ti aglakaw. Suruan naman ti umisam Uray kun kundit la ko mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa dagiti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayin na ti problema ti sangalubungan iti kasya adjar na. Imbis sa makatulong kay ti asawam saanan tanay seran ti pagsapulam Roseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko mati gumatang. Ay na, uray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasa masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mat basit ti umisem. Kanalo mamay nagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawam pa ida. Apa dagiti customer mo. Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di ka sumbrak kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko bakit. Hindi pala rabi na ito. Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladladaw ka amang mga no daduma. Natangkam mo ngamin tulong. Nabayagan na tiyan marikrik na. Kimaroy di rabi Kat, anya taramidan ta. Mapantay ti doktor. Wala ta na agkapsota ko na yan.
Marigat, anak, bakit? Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wan tatang, Apay ngagsangit kang ay. masapol ka nung ag-dialysis ni Edo tatang. Anda problema iti kidney na. Alya, ay sus, apay nga ay. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho ti asawa? Kasano kami paitan tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Lakit pagtitinulungan tayo, abalasang ka. Kaasimit nga rod sa anak ka, no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun anang tapagpunak. Pagpuunam nga. Nga agla ko manan ija istor Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa? Ang mga numasayang lang iti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang ikarigatak nga ay aywan dagiti sigod ang customer ko. Day tamot la ti amok apagkwartaan. Ti panaglakok. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. Nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Agpatulong taken kwa na. Adda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong ken ka anak ko. Barbecue, pabalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanin alakok. Napintas ka mo't gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak aselya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Wen, tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. ay kakadwa, umay kay dito yan. Ado ti magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwak. Imaduma, tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay, kanat-natay. Wen tatang, masapol nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laeng mga suki. Di kayo agbabain. Kasta, malasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas, no kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako tatang. Ket nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti barukong. Uwen kan maingganyo ti customer agumatang, no naisem ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kastya, nakapsot latta tatang. Agpapigsa ka. Patib ka rin ti pakinakamaw. Talaga kasta ti raramidak tatang. Katagyaman tadda kayo amang patpatib ka kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagijay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapo iti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakom iti nagmalam bakit? Mayat lakay. Ado ti naglakwak. Nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wen, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka italakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanya. Nga uray ka nayon ka nga umtan idi. Saan ka nagbaliw kanya. Iso nga ita, bumawi akan ka lakay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? Agyaman ako unay. Ikararagta nga gimbaga ko. Manang!
na nagsubsubli? Naawatam? Ah? Hana, apay ngay api na ba inam di sa nga ilim? Nagsakit ti agong ko. Nagangdod. Naala, Huston. Di ka man aguyawon, Hana. Agbasol ka manen. Makapasuron nga rod. Nagadu ang mabalin nga armanda, siyak pay mat. Naglalaad da pay nga rod. Ay, di ka aguy uyaw. Tama di ti kasta. Masurunak aming. Anyat pa nakit-kita na kanyak. Easy to get. Woo, never. Hana, Hana, agkasara kon. Ha? Talaga? Kano, Diana? Into no may abulanan Anya? Nagsapa ka matan na makiasawa? Kwa, masikugak mo't ngaminan. Hana. Ala, nagsayat ka matan, Diana? Ha? Yak, nagpasagit ka itinobyom nga oray saan kayo pa'y anak kasar? Ha? Kwa, nailawan kami mo't nga rodan. Hana. Yak! No siyak to ti agkasar, siguradwag a berhenak a maidatag iti altar. Ha? Amok ngamin nga anadan di kinababaik, sa anak nga easy to get, Diana. Kun kang runaan iti amin, sa anak agatel. ay na, Diana, balasang ko. Nangag ko ti panagsarita yo ken ni Hana iti kalman. Paspasen siya amlakuman. Gapo iti kasya panagsasauna. Aklonak nana. Medyo nasairak iti panagsasaon ni Hana. Ngam binaybay akon. Ay, mababainak nga ruden. Gapo iti kasya panagsasauna. Ala akpay ko mga abay. Ngam saanan tanagsakit mo't ti panagsasauna. Ala, siya kung tagkid-kid daw iti pasensya. Wen, Nana. Aw-awataklatan ni Hana. Anyangay, talaga siguro akasya ti kinatao na. Ngam jakon alaan nga agabay, Nana. sige, makaamu ka, balasang ko. Hana, adasa nga ilim. Ha? Asino, nanang? Tay kaanakan ni Berto di Tadaya. Tay ngay imay nagbakasyon dito lugar tayaw. Wen, nakitkita kong dayjay. Ngamjak pa'y nakasarita. Adda mo itsura na. Karupropan ni Uncle na. Agpadada agwapaw. Wen, nakita kong dayjay. Ingka nga ron kasaritan. Awam mo't siguron ti uyawam kang kwana. Tadesente mo't ngagkawkawas. Kan talaga agwapaw. Ay, kat, depende, nanang. Naimbag nga oras mo, ating Hana. Ha, agong ungot samot da ito'y atao. Siya gayam ni Wilay. Kana-kanyang kalbertaw. Namuak tinagan mo, iti karo ba may Hana? Mabid man laang, Manong Willie. Ha? Agong ungot ka kaday? Ay, sana ding. Apay ko mga gungatangay. Kastoy la talaga ti volume ti boses ko. Ha, di mo makapsutan ti boses mo, Manong Willie. Ay, saanin Hana. Arasas pa'y kini da ito ya. Jak pa'y la inruar tayo kinapig sa ti boses ko. Napigpig sa manin agriyawa ka ding. Anya? Nagpintas ka Hana. Nako umayak, umayak ko magdaton kin ka, Hana. Ayayatan ka. Sige. Agawit kan, Manong Willie. Busted kan. Ha? Basta dadago sa'yo? Wen, isu apasensya kan, Manong Willie. Saan ka pagan ano? Anya? Damo pa'y laapan agaram na kan ka. Binastad mo adagos ay. Anya mo ti kasjay ngay? Kaslatulang ti kasarsarita na. Nagpigsa ti boses na. Akat kasdi nga rod mo tipan na kay tao na. Jak nga rod kayat, makapa-turn off. Uray man tar na amin ataer. Nukas jay mo ti kinapigsa ti boses na. Awan sirbi na. Anya, Saan nga isu ti arapaap ko apakiasawaan, nanang? anak ko, hindi ka napili unay. Tama nga nagbaak ka. Saan? Jak ipalubos ang mapakitanak. Itulog ko nga raw. Saan, nanang? Ala, masikog ka manan, Diana. Wen, may kapatan nga anak mi kanila kay ko daytoy, Hana. Ala, adamat gatgatal yung agasawa niya. Ha? Inagdan mo ti anak yun. Ag-control kayo ka di. Kastoy talaga ti plano mi.
Tapno mamaminsan di pa nagdakkel da. Oho, palusot yun ladaytan. Ngam te kinapudno na, agpada kayo iti asawa mga... Ay na, Hana, makiasawa kakit di moten. Marigatan kanton nga aganak, numala daw ka a makiasawa. Bumakit kan abalasang. Ay, ubingak pay? Panagriknam la dayta, nga makitan di tarupam. Ada nagbakitamon, Hana. Ada moten kurarot tarupam. Sige, mapanak pay. Naa, nagbastusan day ta, Diana. Uyawon nakmatan. Ada ka no kurarat ti rupa kon. Naglukon. Oho, apal na laday ta kanyak. Iso akon di uyaw. Basta ubingak pay! Ay, mabiitan ti apit ko, anak ko. Ngamdi ka pala nakiasawa. Talaga ka ding agbakbakit ka na balasang. Dumtang tulat ta day ta, nanang. Kanon to pa'y ngay. Basta dumtang to agpapigsa kayo kit di. Bakit akon? Umadanin ti apit ko. Marik-rik nakday ta. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Asino nga'y tikad-kadwak, numatay kayo humatan? Isungarod ako na kamakiasawa kan. Adan sa pa'y mati may sa nga agararam kan ka. Aklo namun Jak kayat day jay. Nagbangsit tisang aw na. Din sa agtutut bras. Ay na, bumakit kan abalasang. Di ka nagpili-pili ta narikat ti mabakitan abalasang. Awan kan kadwam ano kasta. Wen, makiasawa akto. Ngam orayot tayo kapkap nakakalalaki. Malamanen. Agmay-may sa aklatan dito'y balay. Nataymat ngamin day dinanang ko. Ay, alaak ti sarmeng. Hay, kastoy latan ti ar-aramidek. Ti agsarsarmeng. Ti agpapintas. Inaldaw apo manulbusak. Aglipstikak pa yan iti nakalablabasit. Tapno adda lamang sirpat kumamat kanyak. Ngam awam matan ti umay agaram kanyak. Hay, jak na puutan ti panaglapas ti tawan. Adumot nga agpayson ti kurarat ti ropak. Ugad-ugadan ang to'y muging ko. Uray puskulak ti pulbos ko. Makita matlata ti kurarat na. Ay, nagrikat gayam ti agmay-maysa. Kumusta nga tamat tantay nataar nga nagaram kanyak iti. Niwili anapik sa ti boses na. Nangasawa siguro day jay. Dagiti daduma anagaram kanyak. Kat adda apo ko dan. Jak itulok nga agpakpakitak abalasa. Jak kayat ti agmay sa iti agnanayon. No kasapulan nga agpaarmak, aramida. Tapno makaasawa. Naimbag nga oras mo, Diana. Ha? Ne, nakaumay kamat. Hana, sumrak ka. Agyaman nak, Diana. Umayak la, makikaaruba. Ala, umay ka. Ne, nagsiksi kamatan di tasuot mo. Hana, bado mo ti teenager te badom. Nakapalda ka iti nagkiting. Kan, naka-strapless kamat. Aywan, daytoy sa taibagbagada at Job, abado. Apay, saan ka amalamin, Hana? Saan? Walang giniginaw na siksi. Ay, sa bagay matkit di Aywan, adan samat bisita yo, Diana. Adda ngamin nakitak itay agsapa alakay dito'y balayo. Aywan, ni kabagis ko day jay.
Nakaturog, tanabannog ang nagbiyahe. Aya, barupay dayjay. Ay, saanan? No, baintin ti apo ko na. Saan pa'y anabalo? Saan nakaranting pa'y matla ti asawa na. Ngam, apay aya, adamdamagam. Awan? Nadamag ko laeng mata. Sige nga raw, mapanakon. Di kan agkape. Saanen, napsugak. Sige, inakon, Diana. Ne, makadlawakin ka, Hana. Adda kala dito'y paraangan ti balay mo. Ngam, nakamake up ka. Kan nagkikiting ti badom. Ay, bareng adda dumagas nga umay agarem, Diana. Ha? Amangan no adda mairitom kanyak, Diana. Oray kusing, wenno duling ditan, basta maikasarak, tapno adda lakad kaduak. Anya? Narigat gayam ti ag may maysa. Pasaray mabuti ngakpayan no kwa. Kasla adda mangal alyakan niya. Sayang, Hana. Nagladaw kamatan ang makapanunot. Asino nga'y ti mairitokin ka? Awan mat. Aywan, malagip ko. Kasla nakitak ni Willie di kalman. Aywan, malagip ko. Kasla nakitak ni Willie di kalman. Di mat nagaramkin ka da dya ide. Willie nga. Tayngay kaanakan day di Tata Berto. Tayo gwapo napigsa ti busis na. Wan, damag ko nga iso ka no tinagtawid iti balay day di angkel na. Iso anakitak iti kalman. Kastaya. Engkanto ka di pasyaran no bigat. Anyat ammom, amangan no balon. Sige, mapanak itan. Tainak man makiistorya. No kasta, balokan, Willie. Wain Hana, sigangay, manot anak maun. Ay na. Balasang akpay lang aging gaita. Kastaya! Napigsapay mo lati sa oray no lakaikan. Nawaya akpay Willie. Kan nawaya kamay. Akpadataan nawaya. Aya, ay kahit, apay awan plano mamakiasawa. Adda nang runa itata, nagsabat manandagiti dalanta. Ha? Ay sos! Pasensya ka na, Hana! Adda nubyak! Aniya? Adda ubing nubyak! Agtawin lang iti 35! Masikong garunay! Aya. Ay, umay kantuno kasarmay! Tangdanan kantuman nga umay agukis iti patatas! Ha? Kuha. Sige, makitan to, Willie. Diyak maipasigurado. Agawid ak nga ruden. Sigay! Ingkag pantalawon tanay! Naglamain! Nagkiting ta paldam! Kasla palda ti kinder ta paldam! Malamukan talupom, Hana! Manang Biyana! Ala, sumrektan, intong lakay. Hey, anyat siyang itam ngay. Matay ako ni si Mabait. Bakit? Awanay. Mabalokan, Rohelia. At tala ka man, tila ibagbagam. Matay ada gusto ibagbagam. Ala, umay kakidin. Tagtumarkan iti agas mo. Mabitin ti apit ko. Bakit? Komplikadon ti sakit ko. Ay na, maagasan ka pa'y intong. Basta tong palem, tibilin ti doktor. Tumaram amin nga inresita na nga agas mo.
Mabalo ka, Rohilya. Makiasawa kang tupay ka, day. Ay, akal na ka, mamay. San atila ibagbagam? Ay, sungpatam di sa lunsod ka. Makiasawa kang tupay, wano sanay. Anya dagita nga ibagbagam? Garampang ka may bakbakitan. At napalagayang plano mo makiasawa no mataya ka. Anya, adaya ipagakakasta. Wala, hindi mo may sungbatan di sa lunsod ko. Anya aga po makiasawa ah. Bakbakitan ako. Saanan ah? Kan may sa. Amangan no siya ti umununa amatay. Ah, sigurado ka? Adi kanton makiasawa? Saan nga road? Itian niya kumaaga po ngay. Wala. Padasam ti makiasawa manay. Dahil aliyain kayong tao. Di kayo to paturugay. Puyatin kayong tao. Itinakaro abutan. Hello, anak ko. Hello, tatang. Anyat sakit yo aya ngayon baga ti doktor. Ano nga raw, Maxine, anak ko. Awanan. Mataya ka, iti mabel. Anyat sakit yo aya kunak. Ay, ano, anak ko? Complicated. Rayuma. Arthritis. Panatang. Sakit tingipan. Kun migraine. Anya, una yan. Saan yung ay patay dagita, tatang? Adapay, anak ko. Sakit ti puso. High blood. Kun diabetes, anak ko. Anya? Hawanan, kumplitos Ricardos amin na sakit ko, anak ko. Ang sing-singpit kayo, ha? Why? Di yung baybayan tinayaw, no kumamsaw. Uray, anda kayo, iti anayaw. Paspasyarin yun tulata. Bantayan yaw. Tambangan no makiasawa manay. Ay, diyak kaya't ang makiasawa manay. Tambangan no makatumpong iti loko alalakay. Tambangan no pasakitan dan tulang ni nanang yaw. Ay na, agbyag kayo pa itinapao, tatang. Ay, saanay, nanak ko. Tambangan no agtinagtupay ki di a kanser ti sakit ko. Ila, iso nga awanay. Iso nga awan kastay nakasagana anak ko. Saganaan tayo, ti papatay ko. Dikit di pa naging bagyo ti panunutan nyo, tatang. Pag tinulungan ming agkabsat, ti gastusan yung agpaagas. Ay, agyaman anak ko. Ruinya! Agring ka! Magring ka! Apay aya, intong. Kwa, kasla marikata na nga agangas. Aba! Anya? Pampanon mo ito nga midakiti. Sakit ka. Kani, marigata na ito nga agangas. Matayak sa mo ito na rula. Di ka nga minunay agpapanunot ah. Ipan kung saan, Roylia. Sakit si Maroko ko. Agtibayak. Agnervyusak. Ay, danom. Iyalahan iti danom. Sige, mabiit lang nga raw. Kumusta kayon, tatang? Ay, kastoy Dandanay, ti hapid ka. Imay kami nga agkabsat, tao may miitid ti kwarta agastusan yung agpaagas, tatang. Wen, tatang. Aramidan mi ti amin na kabaulan mi kan ni Manang Maxine. Tapno maipaagas da kayo. Ay, agyaman anak ko. Nasaya at may taimay kayo. Sonia, Maxine. Andi nga yan yung man tamayaw. Adto ti kwarta pagpaagas yu. Tatang. Daytoy mo ti share ko. Da kayong ti manghigam, nanang. Ay, saan?
Siyak ti mangigam. Tama nga numapukaw mo, Rohilya. Anya? Ala, baybayan yun no kasta ti kayat na, nanang. Anadan yung nga rod dayta tanay, dakkel agatad dayta, tatang. Mabayag tuman siguron sa ak makaitid, tane. Ado pa ti paggastusak. Uray siyak, tatang. Isong agpaimbag kayo. Muhay, anak ka. Intong, agrobwat kan Ita ti schedule ti check up mo saan aya? Naibusan dagitay agas mo. Ay, gimatang akon. Anya, apay agim matang kadagos. Kat saan kapay na check up? Isumot lang ti resita na. Iso gimatang akon Anya, apay ngay. Mauma akon mapanidya ospital. Agiskwila akon dita nga ospital, makauma. Kahit, anya nga agas ti ginatang mo. Kita akman husto matlaan. Diyan nakasurat iti resita ti ginatang ko. Anya, Kita am kiday, da sumangpit alugan. Taringan na, iturog ko ba anya alugan. Tay ag-deliver iti order ko. Order mo nga. Tay order ko pagbalayak. Pagbalayam. Ay basta pagbalayak. Pagbalayak inton matayak. Tatay Tong, updatean yung order yung. Okay ka din? Ay, wag. Kastoy ti kayat kaw. Kap na kakon daytoy. Oh, daytoy, ti bayad kaw mansaw baraw. Ay, ipadas yun pa ya, tata. Amangan no saan kayo nga umanay. Ay, umanayak. Rinukod nak mo tiyan sa daya. Sa bagay mo't kidi tata. Mayat day ta alungon, nalagan. Kabailan nyo abagkatay, mismo alungon nyaw. Mayat ano kasta. Tauray sakto amismaw timang bagkat dito'y lungon kaw inton mataya. Oo na yan. Sige nga raw, tata. Dapay deliveran may. Sige baraw. Kat agyaman na. Sige, tata. Patuluyin may. Awagan daklaan, no da problema. Wan, sige nga raw baraw. Ay, intaw. Ha? Apay day talungaw. Paglungunak to pinaaramid kaw kini mansaw. Napintasan ka day. Pasadya alungon day toy. Binayada kon. Awanag ti problema. Di kan ag problema iti lungaw ninton matayak. Anya ka din lay tangar aramidam. Imbis nga agas mo tigatangem. May mayaten ti kastoy. Tapno nakasaganan ti pangipisukan yon to kanyak inton matayak. Ay na, una yan. Makapaalyaw mo tikas tangar aramidam. Ay, tulungan na kiday. Ta isirekta di tabalay. Ay na, tilar aramidam intaw. Mabayag pa'y amatay ka. Ay, amumaya. Marikrik nak ngaruday. Mabiitaw ti apit ko. Iso ang masapol ng isaganak na ita. Intaw, manganay. Ay, umunakan tadar aramidag. Ha? Apay alino katamday ta alungaw. Kita nga raw no dapay kurang na. Anya? Umay kaki di manganay. Tanay, agtumar ka pa'y ti agas mo. Ay, umunakan. Madamdamak to. Tanay, nabsugak pa'y. Ay na, manipod addanday ta alungaw. Maliwliwaya mo ti agtumar iti agas mo. Kunuan gayam, apay ayan lagi ti agas mo. Apay ajak matun makitkita ti pangikabkabilak. Ay, indulin ko Umay ka nga rod manganin taag tumarkan. Wan, madamdaman to. Di nakadipakadaragan. Sa anak ko nga ubing ang masapol apalpalagi pa, Rohilya. Kat apay nga rod alino katam talungaw. Wan, ayabak ni Mansaw. Pabaliwak ti pintor na. Sa anak akong tinto iti kolor na. Anya? Hello, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta ni Tatang? Kastoy pasaray agsangit no malagit na dagiti sakit na. Ay, kat andi nga yan niyo, Kanayon mo't nga aramidak ti kasta. Anyat kukun na itan ngay. Adda iti ayan ti lungon na Isulat butbuting-tingin na dayjay. Pinasukatan na iti pintor idi na minsan. Sa ita, linukatan naman ay pumpunasan na. Apay nga min alungon ti ginatang na.
Imbis nga agas ko ma. Jak abuay ti amayo. Iso ti nangigatangan na iti interview a kwarta. Kasano nga rudan nga dagiti agas na. Adda tumtumaran na. Kunanamat nga adda. Ta iso nga minti gumatgatangan. Di na kayatan ti agpa-check up. Isulatan ti gumatgatang iti agas na. Ni, apay nga Ay na, tanak no pilitek. Iso akasarita man ti amayo, Sonia. Aglisi ka na, Rulia. Aglisi ka. Excuse. Ne, apay manan abinaklay mo talungaw. Pangipanamanan. Ay, ada tari maanag. Tulungan nak manamang ibaba. Hay, saan ang makaidid na rito alungon nga? Anya manan ti aramidam aya. Ay, ipadas ko manin Tabaka bimasitan. Baka kimsan. Anya? Ay, mabit lang. Ta isuot ko. To'y kagat-gatang ko akuboy, ha? Apay agimatang ka iti kuboy hat? Tapno taraki akmit, amatay. Nye, pilar aramidam mat alaklakayan. Nan, excuse. Ta ipadas ka. Ang mga nukimsan ng tilungon ka. Tay agas mo ngay. Ay na, nalpasan. Atay ta. Kita man numayat. Kasla ka labagtik. Ay, sos. Madi ay na, maday. Naipag. Bakit? Kasano asan nga ubipot, kat nagpuskol matain kalugong mo. Madi talaga. Alam man di cellphone ko. Taawagak ni Mansaw. Tarimaanin na. Tulungon ko. Manay! Inta agpa-check up. Di ka nagpakpakitan iti doktor mo. Napanakon idi kalman. Sa di ka nagpakuyog kanyak. San amasapulan? Kabailak, Mike. Kit anyat ko na ti doktor ngay. Awan, Mike. Agtantanamitin mo lang. Idi kwan. Hinted nan tay resita. Ginatang kumutin na. Dagitay agas ka. Tay agas mo para high blood ngay. Adapay? Wan. Ado. Nan. Alaang man tay cellphone ko. Taawagak ni Mansaw. Apay manan? Adda patarimaan ko. Yilungon ko. Paikak itipilid naman. Tapno jak baklayan no kasi nga iyakar ko. Tapno idoron-doron kong tulagan. Anya? Excuse, Rohilia. Ne, ano mananday talungon na ya? Saan ka makaidid na? Ay no. Mayatay. Idoron ko lang kit magnan. Taadan tipilid na bakit. Pinaikam mga agpaisyon tipilid na. Ay kadwo na. Manibilal at kurang naan. Kahit, apay nga iduron-duron mo nga rodmanan. Wan, tapaikak iti basit atawa na. Anya! Hay! Kas kalabagtet iti kastangar aramidem. Lungon paikam iti tawa? Una, tapno presko. Kun saan labas tatawa, ti ipakabil kaw. Daytay sliding window, ti ipakabil kaw. Wait no. Anya! Wan, tapno saan anasip nga iti unag. Hay! Diyak mo king kaintog. Agbalakan siyan. Agawit kayo man ta umayo anawaan ti amayo. Mabagbag titsan. Jay latan lungon na ti ayan ti atensyon na. Anya, katay agas na ngay, nanang. Diyak mo damdamagak no pangikikan na. Di namot ibaga. Basta nagtumar ka nun. Anya, sapay busy nanang. Jak pay la makaawid. Oray ni Sonia. Kasta malat ko na idi imawag. Busy ka na. Mala, bantayan yun ni tatang, nanang. Di yu baybayan. Basta ipalagip yu akanayon ti agas na. Tilatan lungon ang ginatang na ti paggasgastusan na anak ko. Masuronak nga road. Ta imbis nga aginana, saan? Ta pagpuypuyatan na pa'y nukwa. Isulat but-buting-tingan na. Kan pasaray ipadas na. Mala, baybayan nyo latan. Tama nga no ma-stress no paritan nyo iti kayat ng aramiden. Pasensya atan Jak pay la makaawid ita, nanang. Intun umaabulan siguron. Sige nga road, anak ko. Bye. Intong, umay ka, tamangantan. Nakagao akong. Ha, anya dayjay.
Kanaptuog mo't anak tao na di silid mi kan intong. Intong! Intong! Ha! Nakapaklap ka matan di taswelaw! Apa yan? Diyos ko, anyat na pasamakin kan! Kakaruba! Tulungan da! Kumustan tirik nayo, tatang? Baka ada kayo. Anak ko. Wen, tatang. Apay ngay abinaybaan nyo ti Baguio? Naatake ti amayaw. Di na gayam tinumtumar tagi ti agas na. Apay ngay adiyo tinungpal tibilin ti doktor, tatang. Ison tumit la amat rayakon. Yawid na ka din. Ay na, sana mabalin, tatang. Agtalinaad kayo pala diti ospital. Rohilya, agawin ka. Daigda lukatan tailungon ko. Tapno saan nga umangot iti unay. Ikam iti banglo. Saan man nga minaday talunglungon ti pampanunutam. Tikit ti panagimbag mo. Matay ako iti mabiit. Hindi ka punasan tilungon ko. Ay, ang yamanak nakaawit tamit laangan bakay. Uwan Hay, paralisadon ti kagudwa ti bagem. Di kan tumat nga min nagtumtumar iti agas mo. Anya ngay ita. Kita man ti kastaan nagbanagam. Batayak nga rudan. Ala, agtumar ka din iti agas mo. Siyak ti matungpal ita. Kaya't batayak tubig laang. Saan man anatangkan ti ulom intaw? Bakatanlak man kini sa ipisok na ko dita lungon ko. Anya? Adday ta ka maneng. Kunakmit nga. Basta ipisok na itilungon ko. Guyo dam dito'y tidipilid alungon ko. Sa ipisok na ko. Tapno matay ako. Ay saan? Purak tupay dahi alungaw. Sige, babanasam sa ang patinaga dito'y kama. Anya? Magkatinag sa ipisok na isilungon ko. Kaya kung tiyang rest in peace. Ay, por Diyos! Manang Biyana! Naimbag nga oras mo. Chocolate, kabsat. Nay, si ka magayam kabsat lulipap. Sumrag ka Ang adapay laang da anak mo dito'y unag. Di da pa'y nalpas nga agsarsarita ken ni munay nga anak mo. Aya, sige. Agtugtugawak pa lang arod dito'y balkonyo, kabsat chocolate. Taurayek amalpas da nga agsarita. Sige, kabsat lulipap. Datapay latag sarsarita. Tapno saan ka maburing dito'y nga agtugtugaw. Ay kitun pagyamanak launay, kabsat chocolate. Madamag kumanlaeng kabsat lulipap. Anya dayta, kabsat chocolate. Agama kayo nga agkaribal. May sa ababa iti pagdatdatunan niyo. Naimbag man tasan kayo nga agapakan ni tiram nga anak mo. Saan? Nagsaritaan min dayta, kabsat chocolate.
maawatak ti anak kau. Ket maawatan nakmet ni tiram. Anya ngay, ket adamit puso mi ang makarik na iti ayat. Nairanapay amay sa ababa iti nakariknaan mi iti ayat. Kabsat tsukulay. Wang nga rod, Sport kami iti anak ko. Inyarig mi iti panagarim mi iti ayam. Adda mangabak, adamit maabak. Isu nga aklunin min ati anya managasat may kanimunay, kabsat. Nasayaat nga rod ano kas tagayam ti kapanunutan niyaw kabsat. Ay, jak ngamin maliklikan tagdanag. Tamangan kit din aga pa kayo nga agama. Gapukan ni mo na nga anak ko. Ay, saan to ang mapasamak dayta? Kabsat tsukulay. Sige mo, nay. Patuloy nga rodan. Tanang nagkutibosis ni tatang ko di taruar. Umay matan agaram. O sige, tiram. Agyaman na kitiinted mo arigalo, ha? Awan na nyaman na mo, nay. Basta da ito ititandaanam. No siyak ti pakiasawaam. Agbalin kanto a senyorita iti sidong ko. Tati kanto pagtrabahon apulos. Ken itit ko amin nakasapulam. Amin nakidawam. Ipaay kunto amin king ka. Tiram. Sige, mapanakon mo, nay. Tasapay ko ma, tasakto ti aklunam. At to'y tirigalok ken ka, munay. Nalabasit a bestida. Ken ada pasurot na a half sleep. Anya ngay abistida da ito'y. Lukatam tapno makitam. O sige. Wow! Nagpintas mo da bestida da ito yan? Magustuam ka day, munay. Wen tata lollipop. Ay na, nagpintas. Bagbagay ko da ito tanapudawak. Kan napintasak, kan seksiak. Ay na, at adarong marti kinapintas ko na isuot ko da ito eh. Iso nga rod aday tatiginatang kaw. Taamok ang maibagay kin ka. Ay na, at damanan nga agkatay dagiti agrayo kanyak. No makita da kasuot ko da ito eh. Agyaman na ka. Awan anyaman na. Basta paraken ka. Apag iso, nalabasit metla asandal ken herban tay inten ni tiram nga anak mo kanyak. Agpaparis aminen. Nasayaat nga raud. Ngem, di ka metlaag desisyonan, munay. No asino kada kami iti anak ko ti Pilyam. Kwa. Ay, marikatanak nga rod nga agpili no asino kada kayo ti pakiasawaang tata. Ha? Ay, no mabalin la kumaadwa ti pakiasawaan, dua kayon nga aklunot. Saan mabalin May salaang ti Pilyam. Siyak ngaminan ti aklunam. Ta ipatawid kunto amin ken kaasa ni Kwak. Tata Lollipop, inted mo ka din titawid ni tiram nga anak mo? Ay wen, nainagan pa'y kinkwanan Nalawa ti daga ni tiram nga impatawid ko. Ngem, nalawlawalat ta ti dagak. Si kantaw ti mangtawid iti dayjay. Ta sigurado nga unaak amatay ngem sika. Kwa? Ay, marigatanak nga agpili. Iso mabalin ka di. Ikandak pa iti uray makalawas apawayway. Tapno makapanunotak iti husto. Sige, awan problema, munay. Kahit asino nga'y kada lollipop kan tiram taklonam, munay. Ay, kinapudno na nanang. Awan ti kayat ko kadakwada. Awan ti type ko. Tagpada da alaan. Agkaruprupa da paymet nga rod. Na, no kasta nga awan kayam kayat mo kadakwada.
Diret sa amidan tapnusan da amang namnama iti awan. Ikidumakon ti mga klon iti maysa kadakwada nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan? Uray nalaadan tanalawa mo ti dagada. Nangina ti daga ita nanang. Ilakok to ti dagada no makiasawa ak iti maysa kadakwada. Anya! Ay na, saan nasaya at dayta pampanunutem? No kasta mo lang ti planom, basta dem idan. Isudala ang tibak ng anagaram kanyak nanang. Arapaap ko ti makiasawa iti baknang. Tapno napintas to ti biyag ko. Anya! Ure anyat sa wuntun adag iti tao. Ure ibagada alaad ti asawak. Tinapatag, nalawa ti dagana. Kahit asino nga rud nga ti pilyam kadakwada. Ni kaditiram taiso ti obubeng. No ni tiram ti pilyag. At idug pa ti biyag day chay takatawon ng klaang. Di mayat no at idug ti biyag na. Tapno na paot ti panagdanayaw. At idug mat aapanawon makidan na akitilaan. Oho, manjak mat ananang. Isuan ni tata lulipap ti aklunag talakayan. Mabiitan amatay day chay nanang. Anya! Mabiitak amabalo no iso ti pakiasawaak talakayan. Kukwak to amin ang asanikwana. Ilakok to titawidak adaga. Kat gumatangak ton iti gwapo nga asawaak. Anya! Tiram, anak kaw. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama kan ni Munay. Ha? Apay tatang. Anyat imbaga ni Munay kada kayaw. Awan mo ti day. Kasla marik-rik na ako. Si kalaki di ti aklonen na anak ko. Tagkatawunan kayaw. Ha? Di ka madanagan anak ko. No si ka ti aklonen na. Maragsakan naklata. Para ken ka. Agyaman ak no maawatan da kami. No, bilang siyak ti aklunan na Kasanungay no da kayo ti kayat na. Awan, adayaw mapasamak ti kasta. Talakaya ko nanak ko. Sika ti kayatin na. Taubing ka pa'y. Kasla makonsensyak ba't no siyak ti aklunan na tatang. Masyanak mat kada kayo. Okay laeng anak ko. Basta naragsak ka. Naragsakak mo tayo. Kastoy langan tatang. No basteden na kayo ni Monay. Ni nanang na lang termonyaw. Anya, ay saan mo tin anak ko? Kabsat laeng ti pangibilbilangak ni nanam at tsokolay. Tiram, tata lollipop. Pinaayaban kayo adwa ta ibagakon ti pangedeng ko. Ha? No kasta. Adan aklunam kada kami, Monay? Wan, tiram. Ay, nagdagang Ni, Ne, tatang. Agkalingitan kayo matay. pudutan kayo kadi, tata lollipop? Wah, uwin nga raw. Dagaang anak. Ha? Ala, agsangit kayo matan. Apa yan? Marik-rik na ngaminan, Munay. Amokon, no, asino ti pilyam kada kami, kanitiram nga anak ko. Tatang, di mo't adda saritaan tayo. Kunayo mo't amaklon nyo, tigasat yun no bilang. Wan matki day, anak ko. Masakitan latamit ato'y puso, anak ko. Saan abali tatang? Ento nagasawa kamin kini Monay. Ipaayanda kayo iti adong apo koyo. Saan ka di Monay? No siyak ti aklunam Jakon agpalpalikaw pay. Sikat ti aklunak, lollipop. Anya, agpaiso ka niti nanggag ko, Munay. Saan ka amang rabrabak laang? No anya ti imbagak, isun. Awanan ti adupay nga eksplanasyon. Mabit lang ha, tayabak ni nanang. Tatulagan tayon ti kasarta, lollipop.
Ita tanalpasan ti kasaryo kinimonay. Agbakasyonak man pay lang, tatang. Ha? Pagbakasyonam ngay anak kaw. Yayayan dagiti kasinsin ko, tatang. Sige anak kaw. Ngam uli tagtagkid daw iti pasensya Jak ni namnama asyak ti pilyan ni Munay anak ko. Wan, naklon kong tigasat ko, tatang. Katsapay ko ma. Tanaragsak kayo iti agnanayon. Papanam Munay, ket rabeen. Inak maturog iti balay da nanang. Ha? Nay, apay ngay akasta. Manipod nagkasarta. Saan tapay nagkaidda? Agasawatan. Kwa, maikawak ngamin. Kan agbinulanak. Anya kumano agbinulan ka. Tinapatag agkaabay ta maturog. Tagasawa takit nga raw. Inton malpas ti panagbinulan ko. Saak maturog dito, ilolipap. Kaano ngay? Kwa, inton umay abulan siguro. Anya? Ay nagpaot mo day ta panagbinulan mo? Agpampambar ka kadilaang? Saan? Basta, mabainak pailakan ka. Maikawaak, basta mabainak. Pagbainam kumangay. Aywan, manutawan mo itayan, lollipop. Nasurok la 60. Ay, awan ka diti sakit mo? Ay, kwa. Rayo malaang kan arthritis tiyan anayag iti bagay. Apay aya. Ay, diabetes ngay, awan? Nay, awan mate. Awan sakit mo iti puso? Ay awan. Di ka madanagan. Nasalon ato'y asawam. Agbiagak pa'y itinapaaw. Anyat ko kuam diti balay, Munay. Imbis ngayon ka tumulong agluto iti balayo iti asawam. Diyak kaya't tagawit ijay. Anya, apay ngay. Agasawa kayo nga rodan. Agasawa kami la iti papila. Ngam iti puso, saan? Pagan anok kumamot na iti alakay ngay. Lakay lang arudan, laad pay. Anya, ay na, agsaw ka man ako nakon. Nakiasawa ka pa'y lang arud kang kwana, no uyaw ang malagaya. Ay na, sumanao kayo mat. Amuyo lang arudan ti rason. No api anak kiasawa ka ni Lulipap. Di mo't lang amin kumapsutan tapno mabalo akon. Anya, ay unay mo ti kasta pa nagsasaumon. Ilunod mo pa'y kadya asawa mon. Ay na, di tantumat la titurong na, nanang. Matay tayo amin. Anda ayama bumato dito'y lubong. Awan, nanang! Masaduta ko na mapan ije balay da nanang. No kasta, maturog ka ita dito'y balay. Wen lollipop, mabanugak amag na. Ay, kamaudyanan na. Makaidda kamutlaangan Munay. Sa anak anarwam nga da kaidana. Maturog akon ije sofa. Ay, saan ama palin Adda ako nga asawam. Isu nga irwam mong tibagay nga adda kaidana. Anya? Munay, I love you. Sumango ka man kanyak. Di nakman sagit-sagitan, lollipop. Arakupin ka mamait. Agpaarakop ka mamait kanyak. Ay, manjak! Iparabaw mo lang ti mami ti abagak. Ngam di mo ikut-kuti Anya, ay unay mo ti panang parparigat mo kanya kun aya. Ay wine, aglakwak iti baboy inton bigat. Talo ababaw di ilakaw. Alaem taw ti mapaglakwak. Ha? Una, kanrumbang la asyak ti mangigam iti kwartata ta asawa nakit nga rod. Ited ko ti kwarta, iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sige man langit. Basta di nakpakibibiyangan iti kayat kong aramidan na. Numaalak ti kwarta. Rumwarak tadda papanak. Ay wen, no problem, Munay. Numatay ni Lollipop. Ilakok to amin adagami nanang. Apay aya aday ta patay-patay ti ibagbagam si Kamunay.
agpanangiro romantikas ta ah. Ay na, lakayan ni Lollipop. Iso nga rod anak ki asawa akan kwa na, tapno mabalo ak adagos, nanang. Ay, agdala ka man. Agawid ka kiday. Teng kasi kaswan di asawam. Saan? Rumwarak, tadalakad ming agbabarkada. Ay na, di ka lamabay ni tikas tangar aramidem. Amangan nagkonsumisyon di asawam kan ka. Mayat kit diyan nagkonsumisyon, nanang. Tapno mabiit amatay, kat mabalo akmatan. Aniya! Nana Chocolate, ni Munay, na-disgrasya tinakiangkasan na motorsiklaw. Ha? Kat, ayan anak ko ngay. Kumusta ni Munay? Daksanggasat, Nana. Natayan ni Munay. Anya, sana po no dayta. Sana natay anak ko. Sana po no dayta.